Bok ljudi, moje ime je Red Hike i danas igram Warface, moji prijatelji. Prijatelji Marius Vija. Prijatelji. Kako sam ga razgleda? Marius, ti si. Ja sam skroz naprijed. Bravo, idiot. Raznjesa vam gužljec. Dok se ova glupa puška puni, ja tu ubijam ljude. Te gleda, gura me na njega. Gurate na njega. Aha. Ajde, nek se penje neko. Dođi tu, Neko je na krovu. popniće. Thank you. Tko si ti? Ti staj milić, ove je šjaf. Gle ga! Se dođe na mene. Okej, idemo ubiti tog heavy gunnera. Ako ga ima. A nema. To. Šteta. To je dobro da ga nema. Boop! Neko me ubija. Run, Power Rangers! Go! I believe I can run and touch the sky. Poing, Neko je za tebe. poing. Glovo, sve mi kada kill se. Više niješ krast. Idem da te upucam. Pa šta mene pucaš? Pa ti ste vi. Mi smo skroz naprijed već. Pa, motherfucker. To nisam zadnji, četvrti sam. Sve koliko ih ima. Op! Spao. Ne, nekako Pustite da ubije ovog. Daj. Sad sam ga morao spašavat. Je fair. Daj, baci me dole ponovno likac. Pa i se kuću se popest, bre. Ja sam pao ponovo dolje. Dođi tu, primi se, tu dole. Dođi ovdje. Ja sam pao ponovno. Ode. Ja sam pao. Jesam tu. A, čekaj, popet će se ovako. Ne mogu gore. A šta hoćeš ti? Sad ću ti bombu baciti. Ratujemo protiv svojih. Bam. Ok ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali. Subscribeujte. Pogledajte Marius Vijem kanal na YouTube, objavit ću dole. I to je bilo to. Ćao.